طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بال Al-kalamu huwal lafdul murakabu mufidu bil wad'i, yakni annal kalama jilang tingku sadam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-lafdhu wa sautul mustamilu ala ba'di hurufin hijaiyati kazaidun. Dah baca fal lafdul huwa sautuan, maka bermula lafaz huwa dianya lafaz yang huwa zamir fasila, tukang pemisah mubtada dan khabar. Maka bermula lafaz huwa dianya lafaz itu suara yang melengkapi ianya suara di atas sebagian huruf hijaiyah seperti zaidun. Maka bermula lafaz dianya lafaz itu suara yang melengkapi ianya suara di atas sebagian huruf hijaiyah seperti Berarti lafaz adalah suara-suara yang melengkapi di atas sebagian hijaiyah. Sebagai contoh zaidun, bagian dengan huruf 3 bukan zaidun, iaitu harus sapat huruf hijaiyah daripada zayada. Maka bang sapat iaitu huruf zaiyah iaitu zayada, maka jadilah lafaz pada zaidun. Maka baru Dikatakan lafaz suara-suara yang melengkapi di atas sebagian huruf hijaiyah. Sebagai contoh zaidun. Zaidunnya jid kata lafaz pakon karena kamu sapat huruf hijaiyah. Dasaroi zayyada. Zayyadanya dalam buktiah lafaz. Pajan baru buktiah lafaz watak kamu sapat zayyada. Watak kamu sapat zayyada jidlah zaidun. Ini itu baru benar dengan lafaz. Nah, yang perle tumayang Mustamilu bukan kalimat bu. kalimat mustamilunya merupakan kalimat isim fa'il. Mustamilunya maziji istamala. Jino kita dah sering tiga. 1, 2, 3. Istamala yastamilu istimalan mustamilun mustamalun istamil la tastamil mustamalun mustamalun ustumila istamalu. Keempat tadi. Kan. Nama yang lain. Kalau okey yang Nah bu. Ada idenya aku kalimat. Oh, pandai kalimat. Kuira. gimana Banyak banyak lain lagi. Gimana gimana irab? Gimana irab dia? menjadi kanyan huruf jar dan sedangkan lain yang dikejar alamat jar kasrah yang daripada akhirnya. Keempat. Empat. Jadi untuk malamnya oleh kajian ini, kalau puasa lewat 25, untuk malamnya bagi ini oleh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم زدنا علما نافعا وفهما وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ya Tuhanku berampun dosa ulang dan ibu bapa berampun dosaku redun dosa kaum warilingga dosa darah dosa kaki dosa bibi dosa mata dosa hati yang tersembunyi.